Amahoro y'Imana abana nawe nshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuhuje aho uherereye inshuti zanjye ziri mu Busuwisi, mu Bufaransa, Australia, Canada, Amerika, mu Rwanda, i Burundi, Congo, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi, Mozambique ndetse n'ahandi. Imana ibahe umugisha, mukomeje kugaragaza ko mudukurikirana kandi komenti zanyu turazisoma turanazibona, kandi badusaba kubasengera turabasengera, kuko nyine niwo murimo twahamagariwe. Ntidufite gusubira inyuma habe na gato. Mu myaka igera kuri 7 tugiye kuzuzanya njye namwe tuganira ku by'ubutumwa bwiza, ndetse tuganira ku by'Imana iba yaduhaye. Ndatekereza ko muri inshuti z'inkoramutima, by'umwihariko rero ndagushishikariza kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo ubutumwa dutambutsa bujye bukugeraho igihe, kuko ngira ngo ni igihe cyo kugira ngo buri wese yikonekite n'ibyo yemera. Niba wemera itiku, ihuze naryo; niba wemera dayimoni, ihuze nawe; niba wemera Imana, ihuze nayo; niba wemera n'abakozi b'Imana, ihuze nabo, kandi ube inshuti y'abantu b'Imana. Hari uwavuze ngo nikundira kuba mu bacu, abacu n'abera n'abana b'Imana. Rero nshuti zanjye, nshuti za Kristo, nshuti z'umusaraba, dusangiye kwizera mu mwami wacu, ubugingo bwacu buhishanwe na Kristo mu Mana. Ndagira ngo rero dusenge, hanyuma mbagezeho message Imana yampaye kugira ngo tuganire kandi bibagirire umusaruro. Mu izina rya Yesu ngushimiye ko umpaye aka kanya nanone. Data wa twese mwiza, ushobora byose kandi urahambaye, urera kandi urakiranuka muri byose. Ibyo uhishura ni ukuri kandi ubihishura ngo dusenge. Ntushaka ko hari n'umwe wabura ubugingo kuko atamenye, kandi waravuze ngo intore zanjye ndetse intama zanjye ntabwo zizaterwa zitunguwe, nta kizatungura intore zanjye. Rero turagushimiye kuko tutajya dutungurwa na byinshi, ibi ngo wabitweretse. Ngaho komeza kubana natwe. Rero nsengera umuntu wese ugiye kudukurikirana akurikirane ubutumwa kuva dutangiye kugeza dusoje, dusabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Imana ntabwo ntinda. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu babarizwa mu gisata cy'iyobokamana basenge cyane. Nanone kandi hagiye gupfa umuntu ukomeye. Ubutumwa burasa nubwo nigeze gutambutsa, sindatanga ukwezi, ariko ni muri uyu mwaka 2026. Nabwiwe ko Imana igiye gukanguza abantu bamwe impfu z'abandi. Sindavuga ngo abarizwa cyangwa abarizwa hasi, bitari uko Imana itahambwiye. Ariko uru rupfu ruzatungurana. Ariko hariho amahirwe y'uko dushobora gufasha, tugafatikanya, tugasenga. Nyine bamwe hari abizera ko twasenga bikavaho, ariko hari n'abandi bumva ari sikoro. Niwumva ari sikorokeri, uzabyizera wabibonye. Ubundi ibimenyetso by'iby'ubuhanuzi bisohora kubera ko abantu binangiye, banze kwemera, banze kwizera, banze kwakira ibintu, banze gufata ibintu
deni imana igashira mu bikorwa kugira ngo bamenye ya yindi yari imana yavugiraga muri Prophet Evode. Gusenga rero ni ahandi. Harimo ushaka kuvuga ngo umuntu agiye ni mu kihe gihugu? Ni mu Rwanda. Ndabizi bamwe bakangisha ipfu, jewe hari inkota mfite, nivugiye ko imana yambwiye ngo hari umuntu ukomeye ugiye kuva mu mubiri. Kuki ipfu z'abamwe imana izitangaza izindi ntizitangaza? Imana iyitangaje impfu z'abamwe kuba ari kugira ngo abo itangaje impfu zabo basengerwe bikurweho, ariko kuko abantu bamwe na bamwe batakemera ko imana ivuga, ikimenyetso nuko nyine iyo tuvuze ngo abantu basenge ntabwo basenga, bahita babica amazi. Ibyo rero bituma bya bindi imana yatunyujijemo abantu bisanga byabasohoreyeho. Rero twebwe si turongo tujya impakana n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo turi matiyo nyine. Nta n'ibisobanuro numva biri ngombwa byo gutanga, kuko ntawe mbigomba, ntawampamagaye, ntahamagawe n'Imana. Icya kabiri, imana yavuganye nanjye yaramwe ngo ku banyamadini mwahindutse abanyabizinesi, yabahaye agahe ko kwikosora ngo mukore ibijyanye n'ubwami bw'Imana. None bamwe muri mwe murakora ibijyanye n'ubushake bw'isi. Isi mwakora igiye kubahemba. Icya gatatu, ndi kwihuta kuri message cyane. Imana namwe ngo ihaye abana bayo amaso y'umwuka abona. Icya kane, Imana yaramwe ngo itanze ihema n'imitaka ku bantu. Imvura ntizabanyagira ngo bikunde, imivu ntizabatembana ngo bikunde, imiyaga ntizabahuha ngo bikunde. Abana b'Imana bahawe power, authority mu isi. Paul yaravuze ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima, kandi dutungishije benshi. Ikindi, nabwiwe ko intambara ku migabane y'ibihugu by'i Burayi Imana ihosheje izi ntambara. Kubwo gusenga, kubwo kwinginga, ibihugu byinshi bigiye kugirana ubumwe n'ubwumvikane, niko Imana yambwiye. Ariko kandi abantu benshi ndabasaba kwerekeza amasengesho mu gihugu cya Uganda. Igihugu cya Uganda
satani ashaka kugitezamo ikintu cy'intambara ikomeye cyane mbi itarigeze kubaho. Melo stifo lekato zivo enema tilitas. Musengere Uganda, musengere igihugu cy'Ubugande. Nagiye kubona mbona uko intambara zihora muri Kongo, mbona Uganda nayo iratatswe, mbona habaye imifurungano ikomeye cyane. Dusengere igihugu cya Uganda. Imana arambwiye ngo dusengere Uganda. Perezida wa Uganda musengere. Ibindi kuri we byasaba ko wenda n'abandi hafi ye wenda ndakomeza mbisengera, Imana nifasha birava. Ariko Museveni, president of Uganda, aba pastor, aba apostles, abamukunda mu musengere. Musengere perezida wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Ikindi, hari amajwi menshi numvise ataka y'abarengana. Ngiye kumva numva ijwi risubirije mu gicu ngo nje kubarengera, nje kubarwanirira, nje kubatabara, nje gukorana namwe, nje kubaha ubutabera bw'ijuru. Imana ibiteho, Imana ibane na buri muntu wese. Nshuti y'umusaraba, dufite inshingano ikomeye yo gusenga. Dufite inshingano ikomeye, dufite akazi gakomeye ko gusenga. Rekana n'abavuga ko ari iby'aba escort n'abateka, ibyo bireke nacyo. Dufite inshingano yo gusenga. Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe kukutanga nta mubabaro, unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Icyanyuma Imana yavuganye nanjye, amwe ngo hari abakozi bayo abatumisha. Nabonye amasengesho y'abavugabutumwa bari kurira. Imana irambwira ngo abatumishe, Imana ije kubitaho, Imana ije kubana namwe, ije kubarwanira no kubaneshereza. Mwakira ubutabazi buturutse ahera, abakozi b'Imana. Urakoze kubw'ubutumwa
wampaye, rengera igihugu cya Uganda, ibihugu by'uburengerazuba bw'isi nabyo birengere, imigabane y'ibihugu by'i Burayi bana nabo, hosha intambara, hosha imiraba, vunagura ubutware bw'umwijima mu izina rya Yesu. Bana na buri muntu wese kandi kunesha kuva hera guturuka hera, kubane n'abantu bose mbisabye mbyizeye kubw'uwapfiriye wantoranije mu izina rye rikomeye. Amen. Shalom. Imana iguhe umugisha.